إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момин мусулман бир туугандар, Аллах Таала шарият илимине болгон илимибизди көбөйтүрсүн, жана билген нерселерибизге, билген илимибизге амал кылган пенделердин катарына кошкон болсун. Дүйнө деген бул биринчи жашоо Дүйнө деген бул биринчи жашоо болсо, акырет болсо ахар ухра деген мааниден алынган, бул келерки экинчи бир жашоо дегени. Чыныгы жашоо ушул Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткандай: "Ва-ма хадихил хаятуд дунья илля лаху ва лаиб, ва иннад дарал ахирата лахиял хайван, лау кану я'ламун." Бул дүйнө жашоосу оюн күлкү. Акырет жашоосу бул чыныгы жашоо. Бул дүйнө жашоосу оюн зооктон башка нерсе эмес. Чыныгы жашоо бул акырет жашоосу, эгер билишсе. Бул дүйнө жашоосу бул чыныгы жашоо эмес. Сиз болгону түш көрүп жатасыз. Эртең ойгонгондо көрөсүз чыныгы жашоо кайда экенин. Рахат болсо, рахат азап эмне экенин, рахат жыргалчылык эмне экенин, рахат болсо ошол рахат, жыргалчылык, азап болсо азап. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: "Ю'та би ан'ами ахли д-дунья мин ахли н-нар йаум ал-қияма, фаюсбагу фин-нари сабгатан." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Кыямат күнү дүйнө элинен эң рахат, жыргалчылыгын көрүп өткөн инсан алып келинет. Бай мал мүлктүү адам алып келинет. Бул жашоодо анын жеген алдында, жебеген артында болгон инсан. Ошол инсан алып келинип, тозокко бир матырылып алынат, бир салынып алынат. Фумма юқал, кийин айтылат: "Я ибн Адам, хал раайта хайран қатту, хал марра бика наимун қатту." Жанагы инсанга карап туруп айтылат: "Өмүрүңдө бир жакшылык көргөнбүсүн?" деп айтылат. Өмүрүндө 70 жыл жашадыбы, 90 жыл жашадыбы, жыргап рахаттын ичинде өткөн инсан, мына ушул инсандын жашоосу. Мына ушул инсанга мына ушундай суроо берилгенде, фаякулу ла валлахи я рабби, ал айтат: "Аллахка ант, бир да бир жакшылык көргөн эмесмин ал дүйнөдө" дейт. Ушул инсандын, ушул дүйнөнүн жыргалчылыгын, түрдүү неаматтарын таткан инсан кыямат күнү алып келинип, тозокко бир матырылып салып алынганда, дүйнөдөгү көргөн жыргалчылыктарын, рахаттарын унутуп коет экен. Эмне үчүн унутуп калат? Анткени тозок азабын көргөнү үчүн. Түш болгон турбайбы, тиги жашоо бар турбайбы деп мына ошондо билет. Жакшы бир түш көрөсүз, ойгоносуз, түш турбайбы дейсиз. Бул жашоодо деле кээде жакшы түштөрдү көрөбүз, баары нерсе колдо, бирок ойгонгондон кийин бул түшүм турбайбы дейсиз. Эч бир нерсе болбогондой болуп калат. Ва юта би ашаддин наси бу'сан фид дунья мин ахлил жанна фаюсбагу сабгатан фил жанна. Дүйнөдө бир кор болуп өткөн адам, дүйнөдө кор болуп өткөн адам алып келтирилет. Бейишке
bir salınıp kayralınğanda feyuqalu lehu agaytılat yebne Adem hel ra'ayte bu'sen qat ve hel marra bike şiddetun qat feyekulu la vallahi ya Rabbi. Kıyamet günü dünyanın türdü kıyınçılığını, türdü azaplarını körgen insan alıp gelinedi. Mına şol insanda bir jamandık körgen müsün denilse, oşol tozoko bir matırıp alıngandan keyin, oşol beyişke bir matırıp alıngandan keyin, beyişke bir salınıp alıngandan keyin o adam balası dünyada bir jamandık körgen müsün denilse, yok, hiçbir jamandık körgen emesmin deydi. Oşol bu dünyanın türdü kıyınçılıkların tatkan insan kıyamet günü alıp keltirilip beyişke bir salınıp kayralınğanda uşul jaşoodо körgön korduklarını, kıyınçılıklarını, tүйшükтерин unutup koyat eken. Akıret бұл жомок нерсе эмес. Чыныгы жашоо болот. Азыр кандай туруп сезип билип турсаңыз, кудум ушундай эле акырет бир күн келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын түйшүгү ойлонгон нерсеси акырет болгон. 3 айлап үйүндө казан кайнабайт эле. Умар радыйаллаху анху bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üyüne kirip ilap jibirgen. Adam balasının töresi bul kişi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste kelişince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde aytkan adam balasının töresi menmin birok bul sıymıktan emes degen. Umar radıyallahu anhu üyüne kirse böyrönün üstünde jatat. Jana kamıştan jasalgan, je bir otton bir jasalgan böyrönün üstünde jatat. Janagı töşök beline batıp ketken, izi düşüp kalgan. Üyünde hiç bir nerse yok. Kilem yok, bir töşök yok. Ilaydan jasalgan bir üy. Umar radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den jatkan jerine töşögüne karap turup ilap jibergen. Siz bul avalda jatasız, tegi Kisra, Pers padişaları düğünöge batıp jatat altın kümüş menen dep aytkan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anan ordundan oturup "Avama tarda ya Umar an takuna lahumud dunya ve lana'l ahireh." O Umar, razı emes misin? Sen uşul düğünü uşulardıkı bolsa ahiret bizdiki de degen eken. Oşonduktan sallallahu aleyhi ve sellem'ge ihtiyardуулuk berilgen. Kalasan uşul düğününü tanda, kalabasan ahiretти tanda degene deyilgen. Ойлонбостон Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahiretти tandap algan. Peygamberlik mildetin atkardı, emin düğünün ne keregi var? Beyişte köz körбөгөн, kulak ukpagan, jakşı nerseler dayırdap koyulungan. Emi kaçan beyиш bolot dep aytуулары mümkün. Adamlarga bu nerse öte kıyınga turusu mümkün. Birok insan kabırga kirgenden keyin dagı kabır jaşosu biraz köz açıp jumuncha ötet gana. Yaqulullahu Teala li ahwani ahlin nar azaban yawmal qiyamah. Law anna laka ma fil ardi min şeyin akunta tafdi bihi. Kıyamet günü Allah Teala tozok elinin azabı en cehil insanga aytat. Düğüne seneki bolsa, düğünedeki bardık nesler seneki bolsa, dağı oşonçoluk düğünedeki nerseler seneki bolsa, oşol nerselerde tölömge berip, fidiye tölöp berip, tozok otundan kutulat bilen, düğüne jana düğünedeki bardık nerse seneki bolsa, dağı kolundagı düğüneden oşonçoluk dağı düğüne seneki bolsa, uşulardın barısın berip bolsa da kutuluk hareket kılat bilen tozoktan dese, adam balası aytat eken, feyekulu naam, ova deydi. Feyekulu aradtu minke ahvana min hâzâ ve ente fî sulbi Adem en la tuşrike bi şey'en fe ebeyte illa en tuşrike bi. Allah Teala aytat, men sağa mından da jеңил nerseni talap, men senden mından da jеңил nerseni talap kılgan elim deydi.
Allah kolundağı büt dünyanı berip jibergen degen yok. Allah Taala kolundağı büt dünyanı berip jibergen degen yok. Sahih hadiste mına uşul hadiste kabar kılıp koyup tur. Allah Taala men sağa mından жеңил нерсени убада кылган элем. Мага эч бир нерсени шерик кошпой, мага гана ибадат кыл. Ушул жетиштүү деген экен. Эми ибадат кыл, мага сыйын дегени ибадат бул пенде болуп кой деген эмес. Ибадат бул чоң нерсе. Ибадат Аллахтын пендесимин деп коюу эмес. Адалды адал деп, арамды арам деп, мына ушул нерсени бекем карманып жүрүү. Ошондуктан бүткүл дүйнөңдү садака кылып жибер деген нерсе, бул нерсеге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйрган эмес. Лимисли хаза фалиямалил амилун. Мына ушундай нерселерге амал кылуучулар амал кылсын. Иштөөчүлөр мына ушул нерсени деп иштесин. Фи залика фалиятанафасил мутанафисун. Мелдешүүчүлөр мына ушундай иштерде мелдессин деген. Аллаху алам ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.